celebra este pequeño gesto en torno al 18 de mayo, ya que los historiadores fijan ese día del año 37 como la fecha en la que las tropas franquistas tomaron Amorebieta-Etxea. Memoria, duintasuna, errespetua, historia eta nortasuna nahita ez bateratu beharreko bidea. Proposamen hau, Intxorta 1997 elkarteak ekarri euskun, lan hori eginda daukielako Gipuzkoan, horien dela urte bat. Ezen gehiago txoria izango, eta